بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. يا ربي تكيش دوا مران أرقم سيسي جرو الدنيا تنرتي إسلام مران نجراجسي إيمان رتي نجيسي هنگا جرو خيستي إسلام مران نتيسي وان إسلام مران نخنفل شرا نفقيسي وان إسلام مران nugan tarsiisu irraa yaa rabbi nutiisi. Rabbi ija teenya nutiisi, gurra keenya nutiisi, afaan keenya nutiisi, miila keenya nutiisi, karaa khayratti nu jabeeysi, hamtuu irraa nu fageeysi. Yaa rabbi gabrootan kan kee warreen yeroo tana keeysatti hulaa khayrii cufaa duraa mul'atan, warreen taphaa fi shirshirii fi waa dhiisanii bakka khayrii tanatti as dhiyaatanii waan duniyaa fi akhiratti isaanii bu'aa qabu dhaggeeffachuudhaaf bakka khayrii duratti wal saaman. Yaa rabbi guddina keetiin si kadhanna. Yaa rabbi bakka jirutti ummata keenya ka muslimaa kana tiisi, hamtuu irraa fageeysi, khayrii irratti isaan jabeeysi, haadhaa fi abbaa fi ilmaa waliin jiraachisi, warreen adda fagaatillee walitti deebisi, kan fuunillee fuusisi, tan heeruminillee heerumsiisi, ta ilmoo dhabde yaa rabbi ilmootti cabsi, ta ilmaan dhiiraa argattee dhalaa dhabdee dubaratti cabsi. Akkasuma waan itti kennitu cufaahu ilmaan keenya walumaa galattu yaa rabbi nu qaceelchi, nullee qaceelchi, abbaa manaa qaceelchi, haadha manaa qaceelchi, khayrii irratti wajjin iimaana irratti nu jeesi. yaa rabbi sitti dhaammanne. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 شفت خيسنو قنا علماء اوتا قمشايخ اوتا قبرسيسوتا خدعاتا خايوتا خدرجي خشمرني خماتي وريرو تنخيستي سجلين تيتم برجيس بكم جرتن شفتي وهن درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال كنيتين أكم بلتن قويا ولين أكم أولتن نوتيس نبيرانا جاي الحمد لله. هل كان يرون أما جرنو برا ساخدني خدتك وإرودا ولما قلتو تكغا سعابياتي سعاشن جاني هاتوغا ربي فقلني هاقهو كخيري ولدتي نديبسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام. الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام وخص هذه الأمة بدعوة خير الأنام وأوضح لنا الصراط الموصل إلى دار السلام وأنذر أولياء الشيطان النار والانتقام وحذر الغاوين من الضلال والعمى والخزي. وصلى الله وسلم على المعلم الأكمل والنبي الأعظم والقائد الأعلى
محمد بن عبد الله ما دامت الليالي والأيام وبليا خنكو إيقا ربي فارسي نقيا في رحمته إرقا ما صارتي بوسين بودتي أكما يادة تنت يرون تقرتي المنما وسدهرتي إسا جبيسا تدرى وان أدوين تنيا إسلام مرة تقرتي خرانو تن أينين بوفا أفا جلاتاتي إسلام ما خان يجيسو في نجبسيسو داف هذا قرتي ألقيته خهرفا خبيته وان أدى دلقو دا وان مرتفتني جرنيف إسلام ما تنقرتي رقائسي وان إسلام ما انتاتي ولي إبسو ورين وان درا إسلام ما إرام فتن شفتك كيف بيهو إسلام ما انتن أمنتي قرتي ربي النافلة أمنتي قرتي أكناتي نمنخم بيخي وان أكا قرتي اتبونو قبو إسلام ما ساتين بكما جرت أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا أستراليا هل كان قويا خيزت بكا جرت افتفتشو دبير إيرافي دالتيس عبادة سا خيست قرآن إسا خيست حجاب خيست وهما إسلام مان اتأجد شوفا خيست إفكان فتشوف إفسوداتشو ملت أكا نمني قرتي إسلام مان تيتي خخية جتشابي خي نمني أكا فرديفتو مي فضل ما إسلام ما تنا ولي إبسو لميسا وربي كمسا إسلام ما كبو كان سبون من دخمي دقمي إسلام ما أدوك أبو سياسان داخمي بقى في باطل إرى وللتلاكمي أرى أكان سوت ورين أكسيلين دان دي رقا إسلام من توفي نموني إني وجين براكو إفران فتي أكدان دي سنر هنجر أكيف بيخوف ورك ست وابرتي جرو إيمان جبيسني قراء رقا إساف إبسو سديسا إرقما ربي خان أدوين نتي أدوي جنة فران إيني ورين نتي شرابا يوفين كانت سيرا قدنيك آما خينيت آم فني إنجيجيت يوخين إنجري نتي تهان سنبير خطني تخانا من خيني خيس فجعني وانو مرتفتني جرانيف إرقما ربي خان مالما إسا إنما إسا سينا إسا أمتا في إبسون إرادة للتيس دركما وان سدين كان الرتيت إيفتي دعان نخين يا علماء انتين إرادة لاف بكا جرانيت بيتون غرتي مسلمات أوروموتيس وان برتي متى ألقابتي حجاب سيتيس أفتي بكا سلام نتيجيتيس صلاة سيدا ربي سيتي أدل فخيسي بكا قرآن غرتيك أرأو فيتت اللي ما خرادي من قراني قرآن ديك قال لي أدوي غرا قبو داف غرتيك أباتي أكما أمني فرنجي مكينا خيستيس كتاب أدى بسنتي قرآن سيد فرتي طيارة خيسا في مكينا في بكا فيتت سيقالي مكينا هوقو أفتوس غرتيك قرآن الرخايتي محاضرات الرخايتي مالتو يسيد أورك إشي غرتي قيلوم ما دا وجين دمتو اللي انت لغندا تبرال لي هاتاتو وان خيري دقي فتشو داف أديتي يمي وهن نور خايا وان بوانو قبو هاسوني خينيان دومو بوداسني هاسوي نجتي وان غرتي إسيثنا واخي سفيدو دقي فتشيسون درقما انت لمسلمات دوبا نفجيتشا أبلية مسلمة واني غرتي ولو بتشيفنو أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيرة ربي إنكين جغرتي وان نرتي تولين أولي لكويني في تندندين أكما جانتو لا يعرف فضل الشيء إلا فاقده نمي تقوان غاري غارم ما إسيته يودا بملين بيخو جان إسلام ما تيتيس قيو من أمني إسلام من هنكبني إسلام من ربوبه
سيغلي تكاهو بي يغرتي بإسلام من قبل ديته والربي الإسلام ما الراسيتي ستنا قاف بيته نعمة إسلام ما بيت دوبا أكو مثلا نعمة فيا نعمة جارسا نعمة جارتي نعمة قرتي بيا أكو مثلا خسارة هونغو قبرما واشوفه يوني في قرتي دبدي ملي هم بيتو دوبا تنافجج لقي فدا وني ربي نورك أنني أخنا خيسا تكا الأم المنا ما خنا خيست ميني عما إجاتنا لا يا جرخين ميقاتو إجاتنا الرأقبي ميقاتو قرت الموسى والرسان أقر ميقاتو هذا أبان أقر ميقاتو هنو ننفو دجي انت لتك إجان أركيه إن أقر ميقاتو إجاساتي هدا قلير وهند الرفقات إجاساتي وأركو خنا الرأقبي ميقاتو قرسان رأقبي قرر أبي خنمني أرانتنا والدبس أسبرتا أني وان فدتها سوان قرسات ميقاتهما دقين أكو مسان توبا وربي النق أنني أخيست الرا قدون وما إلمنا ما خيست جرخين أكلي تنان نتهوري الراباني جيجو مي أتشغر لا هورين كن يرو والاتهاجم خرارت والاتهاجم قانين قبو أكلين قبو والدبين المناماتي في هوري الآمال هورين أكخين نيات أكخين لغو أكخين أدان أكخين فتشانا أكخين تفرين قبا هورين الله أكبر قروتو نتي سبب رب أكلي ولقد كرمنا بني آدم رب ننجيف جتشا جو والاتهاجمني نما برادي سيلمان كن يرى اللي تبان من حبو سين ندوبا تنمالين بين أكلي دججو أكلي نمني وقباته وني قرتي ربين درك أما قودة شفتي نسر رجر نمني أكلي لبنان مراتا تانان وني ربين درك أما سر قودة شفتي نسر راغوت أكو مسن والصحة فيا ربي نوخن أرى ميكا فيا دبي منج إيسا ميكا هسبيتال خيسة إيسا ميكا فيا دبا سببا المنامات يوخي السحري تقولني وان أداتين فيا سر أقبي ميكاتي تو منجر ميكات ديغان سكران أنين خلين سمون وان أداتين فيا دبي جرا نعم ربي تنهايا دنو وربي النوك أنني خيسة كمسن المال مالك ربي النوخين مالي النوخن سمي قد الروبو دتشي أولمبو شرايت في الدوبة سبب قدت ميمي آمال لك آلالي قدوبة الريوني في ليراك أبات تدرا متى خيتف ورخي المنك انت لنا ما فوتي بالفتنة فكا كربي درك مسر قدت خجار ترتين إركن دوبة يوم لك أبات جهاد غرغرت يوم لك أبات مسجد جارت يوم لك أبات يتامى غرغرت يوم لك أبات مدرسة جارت يوم لك أبات لولتولي غرغرت يوم لك أبات هذا في أباخي بكتي قوتي تيسي تجاجلت يوم لك أبات حج ديت يوم لك أبات رحم خيمة تنفت تناف ما لأنه النعمة ربي ما لك أسكن زنان قدين فرشون لقين إناتين شري رتنا من غرغارين دوبا وان قويا برور راقافة تمتراي وربي نقنني خيسا تكجارتي مي جارسيني سايادتو هقا منسا خيستي هذا منساتي وجين قلاتاو جارتين تي قلا سبرتيسو وني سنرتي حرام قدن جيرو هاتي تي قبلي سخي هاتي سبرتيسي انتلتي تي تدبرا سبرتيسي أدادانتي هبونتي رحمة ورسينجو تقو سبرتاء تسيدلتي هو سيبا لغيبودان المخي يقرتي قبنان نجرا خوتو قرتي قبنان الرابا سيقرا جلان سخا يدى سننجتو حرام الليمتي سيقلا آتي نسينتو أكلي دباف ورين فرشو دوغاني سمو ساني ججيرمت
kakkasitti haadha saasanii wajjin rafuu jira akkam gootan biyya faranjii keessatti oduun dhagee biyya arabaa keessatti ulaadhammo mee jaartiinis haa yaadattu jaartiin teetis ni'imaa rabbii kana jaarsi ka ni'imaa ta'e haa yaadattu abbaa isii bira qullaa teeysi abbaa isiidhaa jala seentee wajjin rafti garaa jala akka abbaa manaa saammattee itti marantee afaan itti dhaabdee itti qananiitutti abbaa si wajjin ni taati mee hikmaa rabbii keenya waan nuti gartee itti ta'abnee guddifne tanamaati wanni ilmi namaa itti ta'abee guddise haadhaa fi abbaanis tanamaa sun teenya duuba mee hikmaa rabbii kana gallaalaa obboleessa biyya kana boodaan ni'imaan rabbiin nuu qananii keessaa takka ilmaan jechuun avreejii fuudhaati yaa wallaalaa waan fuuni rabbiin karaa godheef hin beekne dhage jaarsaa jaarti jechuun wajjin nyaatanii dhuganii udaananii ficcaananii huccuu jijjiirratanii nuyaasi shirshirii makiinaa fudhatanii kaftarii hafi ol gaddeemuu miti dhiiraas rabbii waan uumeef qaba dhalaas waan uumeef bala yoo dhiiraa fi dhalaa walit dabalamanii hin jiraatin inninis haraam dalagaa isiinis haraam dalayti ammoo yooniif halaalii walitti dhufan halaaliin wal qananiisan guyyatti wal qananiisan halkanii wal qananiisan za'aa fedhetti wasanan qaban mochaadha mana keessan deemtu jechuudha mee ni'imaa san yaadadhaame namni gartee jaartiin qabni hogguma takkallee gurrisaa hin faarfamu achi dhaqqa achi deema maarree takkaa wajji deema gurrisaa hoggu takkallee intalti jaarsan qabne hoo waan biraatiimi ilmuma namaarraa gartee hulaa takka fudhattee galuunu bakki isiin hulaa mana tokko fudhattee galtulleen haati mana sanii isiirraa gammachuun qabdu satuni gartee jaarsa namaan qaanfattu maaliif huccuu maarree goggodhattee mataa if goggoote fuula siidhaa maarree if dibdee qeensa dheereeffattee huccuu gabaabduu uffattee jaarsa namaa dura deddeemti laal asumarraa eegalti dafii nurraa bee alawaadaa keessa sagaraa keessaa nurraa bee allahu akbar obbolii narra siitu beeka waan waayin amma an dubbadhu kana siitu narra beeka hangan talti nama mana hulaa takka namarraa fudhattee haa bakka deemtee bakka biraa dalaydu laal mana kana kiraa kafaltii bishaan kafaltii elektiriika kafaltii inumaa warra telefoon illee kafalchiisu jira duuba manni fi duuba san cufarraa si duroomse kabajaa sitti godhe akkuma waan isaan jaan sanillee hin beekanii adaree jedhanii waan san ummanni keenya duratti manni fi khatti dhuufan jetti yan adareen manni fi khatti dhuufan tanaa jecha amma isaan keessummaa sin feetu dhalaan isaanii akka himanitti jaarsaa fi jaartiin adda bahu qoriin isaa distiin isaa hobu jan duuba gaa walumaa galattu alhamdulillah arra gaafa gartee isaan lamaan kana jidduu ilmaan argame mee ni'imaa ilmaanii hotta arra nama miliyoona baasee ilmoo barbaaduu jira kaan maniyyii namarraa bitee jaartii gadaamee sanneqa namni ilmoo qabu arran tana avreejiin ta'e yaa obboleessa kiyya ati khasaaratti hin jirtu bar hamma rabbiin sinan deeysa keessatti horii numan rakkatiin jaartis lilmee hin diriniif kinina nyaachisin ilmaan gartee lamaa sadii gaafa dhalte ilmoon dura dhalte akka ijoollee tana haadha gargaarte guddiftu beeka ilmoon duraa sun haadha gargaarte abbaas ni gargaarti talammeeysaa arra abbaa yoo fayyaa dhabe ilmoon tuni bakka abbaa buuteeti ilmoo tajaajilta haadha tajaajilti obboleeyyan tajaajila intalti hoo keeysaahu rabbiin shamarran nu haa heddummeessu rabbi shamarran nu haa heddummeessu shamarran yeroo ammaa faa keessatti dhiirarra harki 85 dhalaatu bu'aa buusaa jira wanni haadha abbaa bakka jiranitti manarraa jijjiiree saboo bajjaajitti bitee magaala galchee waa godhuuf shamarrani warri masgida jaaru isaani warri madrasaa jaaru isaani warri qalbii keessaa rahmata qabu isaani duuba hoggaanii fi intala takka yoo lafa keeyse arra miciyyoon tuni
hoggaanii fi amajjaa geesserraa waan haatii dalaydu cufa fixxe. Haatii yooni sokkitees akka baadiyyaatti amman jirtu gaa walleeni abbaa siidhaa rakkoo irraa baafte. Tanaaf aadaa Oromootti siin jedhan duratii baadiyyatti intaltee yoo jaarsaa wal didde waa sadii fudhattee deemti jedhan. Gaa warri baadiyyaa sadeen maal jennaan intala dubraa hoggaa intaltee manaa fuudhamte dawaasaa qorichasaa sigartee qonyonyaasaa haa nyaatu jetti ani bar haana arkuu kabajaati jedha intalas duraa fuute ka nyaatan gooneef lammee isaa maal jenn lammee isaa maal duraa fuuti jan dhageessanii qooshaa fuuti jan qooshaa baate manatti hin dhiiftuu jan maaliif gartee dhiirti tokko tokko waa godhachuu ni beekaa akka qooshaa baafte tanaanillee waa buufatee akka jaartiin irraanfannee qiimaa jaartii akka beekuuf qooshaa ganda ollaatiif kenniti jan duuba. Sadee isa jan huccuu warri baadiyyaa takkuma waliin qabata gartee qaamarraa qaban malee huccuun uffatan takkuma. Manni kun akkuma isin beeytanitti warri aslii gartee baadiyyaa dhalate manuma keenya kanaatu huushaa dinqa booroo ilaal dinqa deeraa mee maaliin ji manni keenya bakka sidi qooduma hulummaan takkittiin hushaan bakka horiitti hidhatan tana booroon bakka gartee rafan tana bakka teessumaatiis bakka rafaatii hirribaniis deeraan ammoo alawaada bakka gartee nyaanni itti godhamu tanaaf huccuu takkitti isaan uffatan sanis qimbichaa keeysatti gooteeti martee duraanis keeysi huccuu takkitti hirribaasan gaafa manarraa deemtu akka qartee qabbanti isa dhooytee jaartii yaadatuuf huccuu sanis jalaa fuuti jedhan duuba. Obboleeyyan tanaaf jecha ilmoo dhaluun kee abbaan yoonii fi irraa tana imaltuu deeme ilmaan isii duroomsa. Inumaan ilmaan dhiisi wallaahi mee gaafadhaa dhalaan ilmoo baatii lama baatii sadii wajjin haasoyti. Ala dhaabboo dhaggeeffadhu. Haadha ilmoo gartee baatii lamaa sadii kofalchiiftee maarree jettee akka waan nam lamaa sadii mana keessa jiruutti wallaahi ilmoo siitiin bohaartii duuba. Tuni gartee ni'imaa rabbiin ilmoodhaan nu qananiise tanaaf jecha rabbi sodaadha. Ifin masheensinaa kiniina nyaattanii ilmoo rabbiitu gartee riskii isinii kenna. Inumaa an akkaan dhageetti biyya faranjii keessatti namni ilmaan dhadhalee qabu isumaan raahaa qabajan isinii sun irra beeka. Akkaawunti itti bu'aaf jaallayni namoota akkatu waan agaafatte maalleen ijoollee buukun narra bu'aa abbaan manaa narra deebisi naan jaa takkaahu waan kana gartee ittiin fayyadamin nagaafattu malee naan jaa jettee tagaafattuu jira. Walumaa galattuu kunis haguma ati ilmaan hortee ati kabajamtuudha jammartee biyya faranjii keessatti. Tokko sani lammeessaan wal dhahal uummata irraa dhalatte qabaachuun. Yaata gartee abbatti aara qabu haadha abbaa murtee haadha jaalattu yaata abbaa jaalattee haadha jibbitu haadha siidhaa murtu adabadhu rabbii kee sodaadhu wanni asii fi abbaa kee haadha ta'e jidduu naqeen jiru si'ati ija bitaa ija mirgaa ka dogongora qabu gorsi isaan jidduu toltuu yaadi ati keeysaahu yaa obbalii abbaa sidhaleeni diqaalummaa irraa baate odoo abbaan qabaanne maqaan ati yaamamtuun hin jiru ati bar dhiiga cuma lafee tiruu kale abbaa keetiiti bakka asiimi addunyaa akhiratti illee saartifikeetni اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا قويا ربي الننجو قويا أتي ها اقرأوا كتابية سارتفكيت خيا خانمي خوداتي نالالا قويا أتي جتو مقا سنية ممت مقا أباخيتي أباخين كادين ستجاجلوا اللي باتو سك أراسسوا اللي باتو هذا تيتين اللي سأريو سيقلي هاتي دوتي يتاما تاتي هرم أيدان ليس قدفتو بر أبانك يأكس نقول جتي أباخي أبدا واميك أقر دوبا ورين أكس تيجوفها أران تنقب إفنياتو تنابجت يا قبرو التربي خراخنا سكا إفن الرانفن لما يسا
وتسخير الكون كله للإنسان رب دجي تننو لافسه خليبيتين جرى الرئيس جرى الرئاسية جرى خان أوروبا جرى خان أمريكا جرى خان أستراليا جرى خين على باني سيري أبان كنجرن چيسين هجو أبان كنجن أفتين نياتا هاتي تنجن نياتين خوبي هاتي تنجن تكان أفتين مكينة ميابو إسان قرتي غانجي في فردلين قبل مي وقا مكينة أوفتشو إيسي نعمة ربين الرقرتي خيسة سخاي خنا ربين أكنت نونك أنا نسخنا ميراس أبا خينيا هذا تنياتي من نعماتنا سهايا دنو وكذلك من النعم الكبيرة ولكن كل هذه النعمة تنتهي بانتهاء الحياة نعمان أرما أولتي سندوب دخون جرخين لكي فدا ونمان منياني ويني أفني تجرى أنه شفتنو قيان أني روحي الراباتيك أبريسين والله أنا والرخية ما الرخية واني تكلينو قمت خلاص أكوان قرتي وان خنا وجين تكان أركنيتي وجو تكان قبي براسين ندوبة وأما النعمة الوحيدة التي يمتد أثرها إلى الآخرة والندء من قبل والني ججيرة من قبل والني براديم تسوى الجنديم نعمة أنعم الله علينا إذا قدوا نعمة ربي النوك أنا نعمالي وهي نعمة الإسلام والله نعمة الإسلام نعمة إسلام ماتي نعمان إسلام ما برئسيني بيني أني كافرة أني مسلمة تنافي نبينا كن يكي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وننو في مشركة وكيفتا يهودا نصارى في بروتستانتي أرثوذكسي جي وندام بيك كمنون صلاة شنن صلاة شنن كنان مال تدرك أمن الرجل أركان إسلام ماتي إساك أبانن نمنخ مسلمة سبيخن مكان إسلامنا منقود مكا إسلاما وني جان هنجيرو إيرافي دالا خيستي وني قرتي نمرتي قرتي درا في بودتي اسمولتو إسلامما دنيا رتيس اتجراني الدنيا تنرتي الله اللي يوديمني وني أتي الدنيا تنرتي حجة شفتنو هم دعاتي هم آخراتي سوجين دمتي يا أبلي سخيني أبليتي تنابجي تجا أكما أرما أولتي دبني خان نعمة إسلام ما خنا والبرسيفنو سا إسلام من فدنا إلمونا ما درت أبتي ورين قرتي دي ربي الرحمن بيني ورين قرتي غافا بلسما أركن دين الديبين جو ورين ميلة تكون نبيرت أبتي تكون أدوي ربي بيرت أبتي ورين ميلة تكون إسلام ما بيرت أبتي تكون مسكالة بيرت أبتي ورين ميلة تكون نبيرت أبتي تكون واقفتا بيرت أبتي ورين ربين مذبذبين بين ذلك جون خوني مقاب إسلام ما هي متملي مذبذبين بين ذلك واقفتان جامو واقفتان سني بيخا أكني كل واقفتان تين مسلمني سني بيخا أكني مسلمان تين إيجا كستيفو نموني كسد دين إنك أبني مكان ديموسن انتلت مسلمة إسا هيرمون حرام جلا إسا وجين تيسون حرام جلا إسا دالون حرام جلا إني سدالون حرام جلا كبري مسلمة خيستي أوالم والله حرام جلا واني مسلمة في أمة براء أمنتيت إسلاما كم أديكو مالي صلاة الشنبي دوبة أبجج إسلام ما خيستي واني ولي رجبيسو
wanni gartee muslimni dhabaa jiru wanni itti dhalaan gartee dhabaa jiru wanni diqqaachaa jiru salaata shanin alhamdulillah warreen gartee diin kanaaf marxifatanii islaamummaa dhabamsiif rakkatan kana kiristaana miidhuuf akka hin rakkanne beeka waaqeeffataa miidhuuf akka hin rakkanne beeka ammas waan si ajaa'ibsiisu namni muslimate yoonii fi gartee inni akka isaan fedha wajjin hin taane kuni galte takkaawu inni araba takkaawu inni soomaalii takkaawu inni orgobba takkaawu inni wahuma takka itti baasan kana gaa kami ummanni kun munaafiqa keenya jechuudha waan nama ajaa'ibsiisurraa wallaahi guraa ege tigreen afaan oromoo qaceello barattee ana oromo yoo jee jalan deeman hortee eenyuuti eeysaa dhufe guraagee jalan deeman amaara jalan deeman silxee jalan deeman sigala afaanuma oromoo dubbannaan sigala keeysaa'u afaanuma haa caccabsu afaan gartee karaa gubbaa kuniif karaan gadii kun walin ta'u afaanuma gartee dubbannaan kun oromoo qulqulli maalire farshoo dhuga zinaa godha haraam hin beeku akka ummanni deem maaltu durare bilisummaa dura bilisummaa gaafa dhuftu san bar warra rabbiin hal ittakhadta inda arrahmaani ahadaa ju'uni bar akka umriin si dheerattee ati bilisummaa argachuuf teessu galmee rabbi galfatteeti rabbiin deebisaa sii godhee lallal waxayyi sii ergee jibriil hin jiru du'insa nabii keenyaa booda waraqaa sii dhufee rabbi irraa amata hangana bilisummaa arkatta hangas addunyaa irra jiraatta warri rabbiin juungoorra kanaati bar kadu'a guyyaa boruu if hin beyin waan nama ajaa'ibsiisu gaafa gartee bilisummaa arganne salaanna warri juukun wallaahi zinaan dhiisan uqsimu billaahi alcaziim warreen akkanaa warri isaan kaddamaa ture akkanaa jee warra dhaaba keeysa galmeen nu bira jirti abaluu san dhalaa akkanaa wajjin jira dhaggeeffadhaa abaluu san abaluun san malee nyaataa da biraan nyaatu dhalaan isaan lakkaawan kun cuftii uqsimu billaahi alcaziim dhalaa muslimaati dhalaa biraan amanan summinu nyaachifti namni isaan amanan dhalaa muslimaati sangaa arraan tana intala isii amanuuf nama biraarraa shaahin dhuyne hojjaan dhuyne isii malee tabiddeena isiin itti gootu malee nyaanne sun arra hijaaba si aduwwiin rabbii tortoraan afaan warra isa booda tahee islaamummaa irra haasawa mee anan gaafatina galaasaa dilbootii fi yohannis lataa gaafadhaa jabuutii keeysatti yaa jara keenya mee gaafadhaa dhalaa abalu je tokko qofan keeysa isiniima abalu je'een lakkaawu an jabuutii toora amatan guunne keeysa buleetin deeme bara 1978 1990 achirraa bawkiyya mee odeeffadhaa seenaa intala oromoo jeeyna ummata kana kaddamtu nama faaxumaa galmoo jaan odeeffadhaa seenaa isiidha dhalaa biraa isiniin lakkaawan karaa saniin arkachuu dandeeysan jabuutii keeysa eeysa galuu ture yohannis lataafaan galaasaan faan abalu jettuma dhiisi yeruma matootii kanaan siima eenyu nyaata isaan godhaa eenyu isaan tajaajilaa gaafadhaa jara keenya warreen akkasitti isaan tajaajilaa ture sun ummanni kun arra bakka isaan jiranitti gariin addunyaa irraa hudeeme ummanni san ummata kana quban qabu guyyaa tokko intalti oromoo sun islaamummaallee taatu sabboonummaaf jecha nu tajaajiltee nu bira dhaabbatee kas nu taate jee namni khayriin isaan dubbatu hin jiru arra silaa warra akkasiiti addunyaa arra gartee biyya keeysaa baqaa bilisummaatiin saamanii ala baafatan ummata akkasiiti silaa hamanatti jaaran ummata akkasiiti rakkoo keeysaa baasan
ummata akkasiiti khabira dhaabbatan ummata akkasiiti ka ilmaan isaanii irraa guuranii barsiisuu qaban meega yaa warra hoggu takka ifin agarre wallaahi namaan jabuutii keessa beeku carraaqataa nama tokko bakaree kaja'aniin nama jabuutii keessatti kondishiina namni hin shidanne oowwaaf jecha hin dandeenye ijoolleen poolitikaadhaa siyaasaa mana isaa kana dhufan haati manaa kanallee maqaa isin himu achitti dhufaniiti gartee nyaatatti goote achirraa gaa bilisummaa tanarra eega gatta'aniituma haasawumaan adduun dhiitee alaabaa fannisan gabbuusanii biraa rafan kana abbaan mana alaatti dhufee yaa haadha mana kiyyaa ijoollee tan hogga isiin dhufte waa nyaata kenniifi akkana yeroon gubin ammallee kana dhufaan kondishiin biyya tana keessatti qaalii kana shiddee kanan tahinii jeen namni kun addunyaa irra jiraate gaafadha sanii deebisaa intalaa dhageeysanii warreen tokkummaa tanaan gartee hijibaatiin dagame san duuba intalti san bultii siidhaa maaliin if diide akkana ati yaanni kee ani ijoollee ta jara kana dhabuurra warra bilisummaadhaaf deemu kana dhabuurra si dhabuun naarra wayya jetteen wallaahi jara kana dhabuurra si dhabuun naarra wayya jetteen hayya namni kunii kee mana isaa cufate si galee eenyu kasaarere isii kasaare jarri sun eenyu kasaate obboleettii isaanii kasaaran jarri san eeysa jira bakka isaan jiran rabbi tokkichaa fi warra ala jiruuf beeka tanaaf yaa ilmaan islaamaa yaa shamarran yaa dhiira yaa dardar yaa manguddo yaa hayyooti bakka jirtanitti hanga dandeeysanitti gama keeysaniin tokkummaan hin tuqamin ummanni waaqeffataa kiristaanni oromoodhaa saba keenya jechuu hin didina lafa waliin qabna afaan waliin qabna amantii addaan qabna hin irraanfatina bakka jirtutti mirga kee barbaadi filmaata dhufu cufa keessatti ma afooshaa keessatti illee taane mirga kee barbaadi wanni gartee ati teeysee khalaas kanuma naa filamee keenyan kutta yeroon siidha namni arratti ifin arkin wallahi jiruusaa keessatti illee if arkuun jiraatu kanneen ammoo gartaa ummata waan keessan beeneef bookkisan isin waan akkanaa wanni fardeeyfattaniif nu diiguudhaaf warri jettan ka maqaan kiristaanaa fi waaqeeffataa hin ja'amne ka muslimni immoo isaaniin dagamu kuni rabbii yoo toltuutti beekes nu haa qaceelchu yoo ummata muslimaa miidhuu basaasa isaaniif tahee kanu yaadute rabbiin karaarra haa maysu arras borus wanni rabbi kadhannu tan hanga dandeenyutti harka walin maranna mirga keenya barbaaduuf wajjin dhaabbanna islaamummaa teenya hanga dur jabeeffanna gaara keeysaami bakka feetetti illee ibaadaa teenya soomana keenya dhiisuu dhabuudha bakkaan deemutti gartee ani intalti muslimaatis eenyummaa isii beekuudha gaafa isiin if qaaleeysite gaafa isiin gartee fuula siirraa cufatte kabajaa horte gaafa inni harkatti laatay akkanatti harka siidhaa duraa maratte inni xiqqaate islaamummaa isiin mul'ifte duuba bakki isiin itti gartee nama taatu bakka tana sigala akkuma gartee gaafa duraa amman dura isin himeetiin ture ummu suleymiin haati anas ibnu maalik radiyallahu anha abu xalhaan gaafa isii fuudhu jetteen guyyaa sadii booda gaafa gartee namtichi kun dhugumaan na fuudhuu deemaa beeyte isin intala muslimaati abu xalhaa jetteen yeey ati dhugumaan na fuudhuu feeta wanni nin guyyaa sadii si deddeebuuf maaliree kun arraan torbaan sadiin jira eega dhugaan na fuudhuu feete arrarraa hin dhugaa si dubbadhaa dhagee jetteen hayyee jeen aboo ati jetteen bar nama ummanni habashaa muka qoree magaalaa dheyxanii irraa bitattanii rabbi jettanii dhadhaa dibdanii mana kaayyattanii hogga ol seentan dhungattanii hogga deemtanii dhungattanii gaggodhattanii fi biraa deemtanii jetteen isin rabbiin keeysan muka habashaan isinii qoru jetteen saboo maaluma godhatte eeysatti kana jettiin madiinaa ganda nabii keeysatti bar alayhi salaatu wassalaam ani jetteen intala muslimaa jetteen laal تفاطر السماوات والأرض خجرين نساء عرشي قبة
halkanii guyyaan harkasaa jiru hajiruu fi duutii harkasaa jirtu annama isatti amanu jetteen ati nama si omanee hun beeytu mukuma kanaaf rabbiif teeysa akkamitti anaa rabbii tokkichatti amanu san warri mukatti amanu na fuudhaa mee deemii tarefi ilaali jetteen dhaggeeffadhu ati sanboonummaa dhaan dagamtee ta waaqeffataaf qoma dhawattu ta kiristaanaaf qoma dhawattu ani seerumuun narratti halaali moo haraami baradhume wallahi zinaa godhaa jirta wallahi zinaa godhaa jirta wallahi zinaa godhaa jirta jaalattuu jibbitu dhiirti akkasi fuutuu dhalaan fuutu dhaggeeffadhu amma gurbaan abu xalhaan radiyallahu anhu yeroo san keessatti waaqeffata sammuusaa dalaga mana dhaqeetti rabbii isaa hagartee tiiticha firraa kaasuu hin dandeenye taa'ee eegaa bar tiiticha anamma tiitichi yoon irra qubate akkanaan firraa ja'a atilleen akkasuma taa'eetuma eega tiiticha hoggu takka ijarra dhaqa hoggu takka funyaan irra ba'a hoggu takka afaan irra ba'a mukuma kana laalee ol fudhatee lafa cabse duuba sanamni gartee tiiticha isarra jiru isarra deemu firraan dhorkine yaa jara keenya dhagaame waan akkatti aqillee gorfamu maal naa godhaa dubbiin ummu suleyminaan jette dhuga arraan hojiirra oolche jeekutee bar dhaggeeffadhu mu'mintittiin akkatti amansiifte waaqeeffata ummu suleym yoo ooy yaa boo qaraatiin takkaan arqara'in naa kennaa ergi naa gartee barsiifte waanin takkaan barin na barsiifte sammuu tiyya gartee tatakkaanaan dalagin akka dalaydu na goote dubbiin ati gartee jette hiriiba na dhorkiteetiin hojiirra oolchee arke ani gartee si fuudhuuf wahuma ati barbaadde bitanarraa feete cufaa hunarraa arkadhu wanni ati na feetu islaamumma seenuu jeen أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جي. الله أكبر يا أبو طلحة أمنته خلاص أكير شريعة إسلامات إسلام هريدة قال خدني قال شني بترباس تكت هاجي أنك أبو جتناني مهرين تيا إسلام وخيت جتن فرد على مسلمة أكس قولي كريستان أكس قولي واقفتا أكس قولي يهودا أدين تل مسلمات أكس فوته مهري سيدا هي المرأة الوحيدة التي إسلام هو المهر الله أكبر بلان قرتي صحابيات خيسة مهرين سيدا إسلام أمة هي الوحيدة خب عسيتي بلان كستوقب سيقلا نما إسلاما تنك وما دوته yoo jala ciifte wallahi zina godha jirta wallahi zina godha jirta if dhaqqabi odoo lubbuun si lubbuun sirraan baane rabbi har'a rabbii keetii deebi si gala yoo namtichi kuni tawbatee karaa rabbii deebi'e ni kaan kee akkatti ilaalamu qaba yoo atummaanuu ifiif hogga duraa akkuma san taates ni kaan keessan akkatti ilaalamu qaba suwarri gartee akkasitti haala san qabu ulamaa iddihaatee anaa muslimaatiin kaafirina fuudhe anaa gartee muslimaatiin intala kaafiraa waaqeffattuu fuudhe arra gartee islaamummatti naa seente maaliin godhuu qabaa ulamaa gaafadha warra gartee islaamummaa fi ni'imaa beeku rabbiin nu haa godhu warra islaamummaa isaatiin mataa ol qabatu rabbiin nu haa godhu warra islaamummaa isaarra du'u rabbiin nu haa godhu warra islaamummaa fi wareegu rabbiin nu haa godhu warra gartee ergamaa rabbii ka islaamummaa tanaan dhufe nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam isaaf if wareegu if kennu ka fidaa godhu lubbuu isaa rabbiin nu haa godhu fakki darisii tanaati islaamummaan mee bu'aa akkam qabdi irratti min maxaasini islaam waan babbareedduun islaamummaan qabdu tanamarraa dhokatte akka wal barsiifnuuf insha allah asumaan itti fufna hamma walitti deebinu bakkuma jirtan cufattu rabbii wajjin jiraadha rabbiin nu wajjin haa jiraatu وحتى نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم فرج همنا وغمنا. اللهم انصر ديننا. اللهم احفظنا بالإسلام وأحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا ربي تكيش دابا مرة أرقم سيسي جرو الدنيا تنرتي إسلام مرة نجراجسي، إيمان رتي نجيسي، هنگا جرو خيستي إسلام مرة نتيسي، وان إسلام مرة نخف الجرة نخم بالجرة نفقيسي، وان إسلام مرة نغن ترسيس الرا. يا ربي نتيسي، ربي إجتين نتيسي، قرخين نتيسي، أفنكين نتيسي، ميلخين نتيسي، قرا خيرتي نجبيسي، همتورا نفقيسي. يا ربي قبروتن كنكي ورين يروتنا خيستي ولا خيري تفا درا مبلة، ورين تبع في شرشري في وادي سني بك خيري تنتي أسلياتني وان دنيا في آخرت إساني بؤاك أبو لقي فتشو داف بك خيري درتي والسامن. يا ربي قدنا خيتي السغدن. يا ربي بك جرتي أمة خينيا خمسلمة خنتيسي هم تورا فقيسي خيري رتي إسان جبيسي. هذا في أبا في الماء والإنجراتشيسي، ورين الدفقات اللي ولدي ديبسي، قنفوني اللي فوسيسي، تنيرو من اللي هيرم سيسي، تإلمو أبدا يا ربي الموت تجبسي، تإلما إلمان أردير أركتي لا أبدي دبرت تجبسي. أكسمو واني تخني تشوفاه إلمان كن يولو ما قلتو يا ربي نو كجلتي نولي كجلتي أبا منا كجلتي هذا منا كجلتي خيري رتي وجين إيمان الرتي نجيسي. يا ربي ست الأمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 شفت خيسنو قنا علماء أوتا خمشايخ أوتا خبرسيس أوتا خدعاتا خهيوتا خقدر رقي خشمرني خماتي وري يروتنا خيستي سقلين تيتم برقيس بكما جرتن شفتي وهن درة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قهل كنيتين أكم بلتن قوياء ولين أكم أولتن نوتيس نبرانا الحمد لله. هل كان يرون أما جرون برا ساخدني خدتك وإرودا ولما قلتو تكغا سعابياتي سعاشنجاني هاتوغا ربي فقلني آغهو خيري ولدتي نديبسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام.
الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام وخص هذه الأمة بدعوة خير الأنام وأوضح لنا الصراط الموصل إلى دار السلام وأنذر أولياء الشيطان النار والانتقام وحذر الغاوين من الضلال والعمى والخزي وصلى الله وسلم على المعلم الأكمل والنبي الأعظم والقائد الأعلى محمد بن عبد الله ما دامت الليالي والأيام وبليا خنكو إيقا ربي فارسي نقيا في رحمته إرقما سارتي بوسين بودتي أكما يادت تنت يرون تغرتي المنما وسدهرتي إسا جبيسا تدرا وان أدوين تنيا إسلام مرت تغرتي خرانو تن أينين بوفا أفا جلاتاتي إسلام ما خان يجيسو في نجبسيسو داف هذا قرتي ألقيته خهرفا خبيته وان أدى دلقو دا وان مرتفتني جرنيف إسلام ما تنقرتي رقائسي وان إسلام ما انتاتي ولي إبسو ورين وان درا إسلام ما إرام فتن شفتك كيف بيهو إسلام ما انتن أمنتي قرتي ربي النافلة أمنتي قرتي أكناتي نمنخم بيخي وان أكا قرتي اتبونو قبو إسلام ما ساتي بكو مجرد أفريقيا آسيا أوروبا أمريكا أستراليا هل كان قويا خيزد بكا جرد افتفتشو دبير إيرافي دالتيس عبادة سا خيست قرآن إسا خيست حجاب خيست وهما إسلام مان اتأجد شوفا خيست إفكان فتشوف إفسوداتشو ملت أكا نمني قرتي إسلام مان تيتي خخية جتشابي خي نمني أكا فرديفتو مي فضل ما إسلام ما تنا ولي إبسو لميسا وربي كمسا إسلام ما كبو خان سبون من دخمي دقمي إسلام ما أدوك أبو سياسان داخمي لغا في باطل إرى وللتلاكمي أرى أكان سوت ورين أكسيلين دان دي لغا إسلام من توفي نموني إني وجين براكو إفران فتي أكدان دي سنر هنجر أكا إفبيخوف ورك ست وابرتي جرو إيمان جبيسني قراء لغا إساف إبسو سديسا إرقما ربي خان أدوين نتي أدوي جنة فران ديني ورين نتي شرابا يوفين كانت سيرا قدنيك آما خينيت آم فني إنجيجيت يوخين إنجيري نتي تهان سنبير خوتني تخانا من خيني خيسا فجعني وانو مرتفتني جرانيف إرقما ربي خان مالوم ما إسا إنيوم ما إسا سينا إسا أمتا في إبسون إرادة للتيس دركما وان سدين كان الرتيت إيفتي دعان نخين يا علماء تينيا إرادة لاف بكا جرانيت بيتون غرتي مسلمات أوروموتيس وان برتي متى ألقابتي حجاب سيتيس أفتي بكا سلان نتيجيتيس صلاة سيدا ربي سيتي أدل فخيسي بكا قرآن غرتيك أرأو فيتت اللي ما خرادي من قراني قرآن ديك قال لي أدوي غرا قبو داف غرتيك أباتي أكما أمني فرنجي مكينا خيستيس كتابة أدى دبي سنتي قرآن سيد فرأتي طيارة خيسا في مكينا في بكا فيتت سيقالي مكينا هوقو أفتوس غرتيك قرآن الرخايتي محاضرة الرخايتي مالتو يسيد أورك إشي غرتي قيلوم ما دا وجين ديمتو اللي انت لغندا تبرال لي هاتاتو وان خيري دقي فتشو داف أديتي يمي وهن نور رخايا وان بوانو قبو هاسوني خينيام دومو بوداسني هاسوي نجتي وان غرتي إشي ثنا
waa keessa fidu dhaggeeffachiisuun dirqama intala muslimaati. Duuba tanaaf jecha obboleeyya muslimaa wanni gartee wal hubachiifnu أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيرة. ربي إنكين جرتي وان نرتي تولين أولي لكويني في تندين أكما جانتو لا يعرف فضل الشيء إلا فاقده. نمني تكوان غاري غارم ما إسيته يودا بملين بيخجان إسلام ما تيتيس guyyuma namni islaamummaan hin qabne islaamummaan rabbobbe sigalee takkaahuu biyya gartee islaamummaan qabne dheyxee waan rabbiin islaamummaan irraa si tiise tana gaafa beeyte ni'maa islaamummaa beeyte duuba akkuma san ni'maa fayyaa ni'maa jaarsaa ni'maa jaartii ni'maa gartee biyya akkuma san khasaaraa hongoo gabrummaa waa cufaahu yoonii fi gartee dhabde malee hin beeytu. Duuba tanaaf jecha dhaggeeffadhaa wanni rabbiin nurra qananii kana keeysaa takka uumama ilma namaa kana keeysatti mee ni'imaa ijaa tana laalaa yaa jara keenya meeqaatu ija tanarra agabe meeqaatu garte ilmoo isaa warra isaan agarre meeqaatu haadha abbaan agarre meeqaatu yoonu nin fuudha jee intala takka ijaan arkee hin agarre meeqaatu ija saatiin hidhaa galee waa hundarraa fagaatee ija saatiin waa arkuu kanarraa agabe meeqaatu gurra isaarraa agabe gurra dhabee kan namni arraan tana wal dubbisa as bira taa'anii waan fedhette haasawan gurra isaatiin meeqaatu humaan dhageenya. Akkuma san duuba waan rabbiin nu qananii keeysatti irraa guddoon uumaa ilma namaa keeysatti jara keenya aqlii tanaan nuti horiirraa baane jechuudha. Mee achi garagalaa laala horiin kun yeroo walitti haajamu karaarratti walitti haajama qaanyin qabu aqliin qabu waldhabbiin ilma namaatii fi horiidhaa maali? horiin akka keenya nyaata akka keenya dhuga akka keenya udaan akka keenya ficcaana akka keenya tafidinaa qabaa horiin. Allahu akbar. garuutu nuti sababa rabbiin aqlii walaqad karramnaa banii aadama rabbiin nuun jeef jecha yoo walitti haajamne nama biraa dhiisii ilmaan keenya irraa illee achi baanni mana ho'uu seenne duuba tana maaliin beeyne aqliidha jechuudha. aqlii namni yoo qabaate wanni gartee rabbiin dirqama godhe cufti dhusirra jira. namni aqlii dhabnaan maraataa taanaan wanni rabbiin dirqama sirra godhe cufti nu sirraa hufte. akkuma san wasiha fayyaa rabbiin nuu kenne arra meeqaa fayyaa dhabee mana ciisa meeqaa hospitaala keeysa ciisa meeqaa fayya dhaba sababaa ilma namaatiin yookiin sihriitti godhanii waan adda addaatiin fayyaa isaarraa agabee meeqaatitu mana jira. meeqaat dhiigaan sukkaraan onneen khaleen sammuun waan adda addaatiin fayyaa dhabee jira. ni'maa rabbii tana haa yaadannu. waan rabbiin nu qananii keeysatti akkuma san almaal maallaqa rabbiin nu kenne maaleenni kun samii gadi roobuu dachii ol hin bahu carraayxee fidde duuba sababa godhatta mee mi'aa maallaqaa laaligaa duuba arra yoonii fi liiraa qabaatte ta duraa mataa keetiif warra kee ilmaan kee intala namaa fuutee bulfatta nafaqa akka rabbii dirqama sirra godhetti hajaarti irratti hin irkanne duuba yoo maallaqa qabaatte jihaada gargaarta yoo maallaqa qabaatte masgida jaarta yoo maallaqa qabaatte yataamaa gargaarta yoo maallaqa qabaatte madrasaa jaarta yoo maallaqa qabaatte loltuulee gargaarta yoo maallaqa qabaatte haadhaa fi abbaa kee bakka itti gootee teessee tajaajilta yoo maallaqa qabaatte hajji dheyta yoo maallaqa qabaatte rahima kee maxxanfatta. tanaaf maallaqni kun ni'ima rabbiin maallaqa si kenne zinaan hin godhin farshoon hin dhugin hin hatinin sharrii irratti namaan gargaarin duuba waan guyyaa boruu irraa gaafatamturraa waan rabbiin nu qananii keeysaa takka jaarsa takka jaarti mee jaarsinis haa yaadatu
hoggaa mana isaa keessatti haadha mana isaati wajjin qullaa ta'u jaartiin tee qullaa si bira teessu wanni isin irratti haraam godhan jiru haati tee obboleessa kiyya haatee si bira teessi intaltee tee ta dubraa si bira teessi adaadaan tee haboon tee rahima warri siinju tokko si bira taa'a tasi dhalteehu sii ballagee boodaan ilma kiyya gartee qabbanaan na jira hoottu gartee qabbanaan irraa baasi garaa jalaan si kaayyadha siin hin jettu haraamillee miti si gala atilleen hin seentu aqlii dhabaaf warreen farshoo dhuganii sammuun isaanii jijjiiramte kakkasitti haadha saasanii wajjin rafuu jira akkam gootan biyya faranjii keessatti oduun dhagee biyya arabaa keessatti ulaadhammoo mee jaartiinis haa yaadattu jaartiin teetis ni'imaa rabbii kana jaarsi ka ni'imaa ta'e haa yaadattu abbaa isii bira qullaa teessi abbaa isiidhaa jala seentee wajjin rafti garaa jala akka abbaa manaa saammattee itti marantee afaan itti dhaabdee itti qananiitutti abbaa si wajjin ni taati mee hikmaa rabbii keenya waan nuti gartee itti ta'abnee guddifne tanamaati wanni ilmi namaa itti ta'abee guddise haadhaa fi abbaanis tanamaa sun teenya duuba mee hikmaa rabbii kana gallaalaa obboleessa biyya kana boodaan ni'imaan rabbiin nuu qananii keessaa takka ilmaan jechuun avreejii fuudhaati yaa wallaalaa waan fuuni rabbiin karaa godheef hin beeyne dhage jaarsaa jaarti jechuun wajjin nyaatanii dhuganii udaananii ficcaananii huccuu jijjiirratanii nuyaasi shirshirii makiinaa fudhatanii kaftariyaa fi ol gaddeemuu miti dhiiraas rabbii waan uumeef qaba dhalaas waan uumeef bara yoo dhiiraa fi dhalaa walit dabalamanii hin jiraatin inninis haraam dalagaa isinis haraam dalayti ammoo yoonii fi halaalii walitti dhufan halaaliin wal qananiisan guyyatti wal qananiisan halkanii wal qananiisan za'aa fedhetti wasanan qaban mochaadha mana keessan deemtu jechuudha mee ni'imaa san yaadadhaame namni gartee jaartiin qabni hogguma takkallee gurrisaa hin faarfamu achi dhaqqa achi deema maarree takkaa wajji deema gurrisaa hoggu takkallee intalti jaarsan qabne hoo waan biraatiimi ilmuma namaarraa gartee hulaa takka fudhattee galuunu bakki isiin hulaa mana tokko fudhattee galtulleen haati mana sanii isiirraa gammachuun qabdu satuni gartee jaarsa namaan qaanfattu maaliif huccuu maarree goggodhattee mataa if goggoote fuula siidhaa maarree if dibdee qeensa dheereeffattee huccuu gabaabduu uffattee jaarsa namaa dura deddeemti laal asumarraa eegalti dafii nurraa bee alawaadaa keessa sagaraa keessaa nurraa bee allahu akbar obbolii narra siitu beeka waan waayin ammoo an dubbadhu kana siitu narra beeka hangan talti nama mana hulaa takka namarraa fudhattee haa bakka deemtee bakka biraa dalaydu laal mana kana kiraa kafaltii bishaan kafaltii elektiriika kafaltii inumaa warra telefoon illee kafalchiisu jira duuba manni fi duuba san cufarraa si duroomse kabajaa sitti godhe akkuma waan isaan jaansanillee hin beekanii adaree jedhanii waan san ummanni keenya duratti manni fi khatti dhuufan jetti jan adareen manni fi khatti dhuufan tanaa jecha amma isaan keessummaa sin feetu dhalaan isaanii akka himanitti jaarsaa fi jaartiin adda bahu qoriinsaa distiinsaa hobu jan duuba gaa walumaa galattu alhamdulillah arra gaafa gartee isaan lamaan kana jidduu ilmaan argame mee ni'imaa ilmaanii hotta arra nama miliyoona baasee ilmoo barbaaduu jira khaammaniyyi namarraa bitee jaartii gadaamee sanneqa namni ilmoo qabu arran tana avreejiin ta'e yaa obboleessa kiyya ati khasaaratti hin jirtu bar hamma rabbiin si dandeeyse keessatti horii numan rakkatiin jaartis lilmee hin diriniif kiniina nyaachisin ilmaan gartee lamaa sadii gaafa dhalte ilmoon dura dhalte akka ijoollee tana haadha gargaarte guddiftu beeka
ilmoon duraa sun haadha gargaarti abbaas ni gargaarti talammeeysaa arra abbaa yoo fayyaa dhabe ilmoon tuni bakka abbaa buuteeti ilmoo tajaajilta haadha tajaajilti obboleeyyan tajaajil intalti hoo keeysaahu rabbiin shamarran nu haa heddummeessu rabbi shamarran nu haa heddummeessu shamarran yeroo ammaa faa keeysatti dhiirarra harki 85 dhalaatu bu'aa buusaa jira wanni haadha abbaa bakka jiranitti manarraa jijjiiree saboo bajjaajitti bitee magaala galchee waa godhuuf shamarrani warri masgida jaaru isaani warri madrasaa jaaru isaani warri qalbii keessaa rahmata qabu isaani duuba hoggaanii fi intala takka yoo lafa keeyse arra miciyyoon tuni hoggaanii fi amajjaa geeyserraa waan haati dalaydu cufa fixxe haati yooni sokkitees akka baadiyyaatti amman jirtu gaa walleeni abbaa siidhaa rakkoo irraa baafte tanaaf aadaa oromootti siin jedhan duratii baadiyyatti intaltee yoo jaarsaa wal didde waa sadii fudhattee deemti jedhan gaa warri baadiyyaa sadeen maal jennaan intala dubraa hoggaa intaltee manaa fuudhamte dawaasaa qorichaasaa sigartee qonyonyaasaa haa nyaatu jetti ani bar haana arkuu kabajaati jedha intalas duraa fuute ka nyaatan gooneef lammee isaa maal lammee isaa maal duraa fuuti jan dhageeysanii qoosha fuuti jan qooshaa baate manatti hin dhiiftuu jan maaliif gartee dhiirti tokko tokko waa godhachuu ni beekaa akka qooshaa baafte tanaanillee waa buufatee akka jaartiin irraanfannee qiimaa jaartii akka beekuuf qooshaa ganda ollaatiif kenniti jan duuba sadee isa jan huccuu warri baadiyyaa takkuma wali qabata gartee qaamarraa qaban malee huccuun uffatan takkuma manni kun akkuma isin beeytanitti warri aslii gartee baadiyyaa dhalate manuma keenya kanaatu huushaa dinqa booroo ilaal dinqa deeraa mee maaliin ji manni keenya bakka sidi qooduma hulummaan takkittiin huushaan bakka horiitti hidhatan tana booroon bakka gartee rafan tana bakka teessumaatiis bakka rafaatii hirribaniis deeraan ammoo alawaada bakka gartee nyaanni itti godhamu tanaaf huccuu takkitti isaan uffatan sanis qimbichaa keeysatti gooteeti martee duraanis keeysi huccuu takkitti hirribaasan gaafa manarraa deemtu akka qartee qabbanti isa dhooytee jaartii yaadatuuf huccuu sanis jalaa fuuti jedhan duuba obboleeyyan tanaaf jecha ilmoo dhaluun kee abbaan yoonii fi irraa antana imaltuu deeme ilmaan isii duroomsa inumaan ilmaan dhiisi wallaahi mee gaafadhaa dhalaan ilmoo baatii lama baatii sadii wajjin haasoyti ala dhaabboo dhaggeeffadhu haadha ilmoo gartee baatii lamaa sadii kofalchiiftee maarree jettee akka waan nam lamaa sadii mana keessa jiruutti wallaahi ilmoo siitiin bohaartii duuba tuni gartee ni'imaa rabbiin ilmoodhaan nu qananiise tanaaf jecha rabbi sodaadha ifin masheensinaa kiniina nyaattanii ilmoo rabbiitu gartee riskii isinii kenna inumaa an akkaan dhageetti biyya faranjii keessatti namni ilmaan dhadhalee qabu isumaan raahaa qabajan isiniitu narra beeka akkaawuntitti bu'aaf maalleeni namoota akkatu waan agaafatte maalleeni ijoollee buukun narra bu'aa abbaan manaa narra deebisi naan jaa takkaahu waan kana gartee ittiin fayyadamin nagaafattu malee naan jaa jettee tagaafattuu jira walumaa galattuu kunis haguma ati ilmaan hortee ati kabajamtuudha jambartee biyya faranjii keessatti tokko sani lammeessaan waldhahal ummata irraa dhalatte qabaachuun yaata gartee abbatti aara qabu haadha abbaa murtee haadha jaalattu yaata abbaa jaalattee haadha jibbitu haadha siidhaa murtu adabadhu rabbii kee sodaadhu wanni asii fi abbaa kee haadhatee jidduu naqeen jiru si ati ija bitaa ija mirgaa ka dogongora qabu gorsi isaan jidduu toltuu yaati ati keeysaahu yaa obbalii abbaa si dhaleeni diqaalummaa irraa baate odoo abbaan qabaanne maqaan ati yaamamtuun hin jiru ati bar dhiiga cuma lafee tiruu kale abbaa keetiiti bakka asiimi addunyaa akhiratti illee saartifikeetni
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا قويا ربي الننجو قويا أتي ها اقرأوا كتابية سارتيفيكيت خيا خانا ميخوداتي نالالا قويا أتي جتو مقا سنية ممت مقا أبا خيتي أبا خين كادين ستجاجلو اللي باتو سك أراسسو اللي باتو هذا تيني اللي سأريو سيقلي هاتي دوتي يتاما تاتي هرم أيدان اللي سقدفتو بر أبانك يأكس نقول اجتي أباخي أبدا واميك أقرر دوبا ورين أكس تيجوفها أران تنقب إفنياتو تناب جتش يا قبرو التربي خراخنا سكا إفني الرانفن لما يسا وتسخير الكون كله للإنسان ربي دتشي تنانو لافسه خلي بيتين جرا الرئيس جرا الرئاسية جرا خان أوروبا جرا خان أمريكا جرا خان أستراليا جرا خي على باني سيري أبان كنجران تيسين هجو أبان كنجان أفتين نياتا هاتي تنجان نياتين خوبي هاتي تنجان تكان أفتين مكينا ميابو إسان قرتي غانجي في فردلين قبل مي وقا مكينا أوفتشو إيسي نعما ربين الرقرتي خيسة سخاي خنا ربين أكنت نونك أنا نسخنا ميراس أبا خينيا هذا تنياتي من نعماتنا سهايا دنو وكذلك من النعم الكبيرة ولكن كل هذه النعمة تنتهي بانتهاء الحياة نعمان أرما أولتي سندب دخن جرخين لكي فدا ونمان نياني ويني أفني تجرى نخن شفتنو قيان أني روحي نراباتيك أبريسين والله أنا والرخية ماريخية واني تكلينو رمت خلاص أكوان قرتي وان خنا وجين تكان أركنيتي هجو تكان قبري براسين ندوبا وأما النعمة الوحيدة التي يمتد أثرها إلى الآخرة والندء من قبل والني ججيرة من قبل والني براديم توسي وجين ديم نعمة أنعم الله علينا إرقدو نعمة ربي النوك أنا نعمالي وهي نعمة الإسلام والله نعمة الإسلام نعمة إسلام ماتي نعمان إسلام ما برئيسيني بيني أني كافرة أني مسلمة تنافي نبي كن يكيجو عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وننو في مشركة وكيفتا يهودا نصارى في بروتستانت أرثوذكسي جي وندام بيك كمنون صلاة شنان كانان مال تدرك أمن الرجل أركان إسلام ماتي إساك أبانان نمنخ مسلمة سبيخن مكان إسلامنا منقود مكا إسلاما ونجا ننجيرو إيرافي دالا خيستي وني قرتي نمرتي قرتي درافي بودت اسمولتو إسلام من دنيا رتس اتجراني الدنيا تنرت الله اللي يوديمني وني أتي الدنيا تنرت حجة شفتنو هم دعاتي هم آخراتي سوى جندمتي يا أبلي سخيني أبليتي تنابجي تجا أكما أرما أولتي دبني خان نعمة إسلام ما خنها والبرسيفنو سا إسلام من فدنا إلمونا ما درت أبتي warreen gartee diin rabbi irraa humaan beeyne warreen gartee gaafa bilisummaa arkanne diini deebine ju warreen miila tokkoon nu bira dhaabbatee tokkoon aduwwii rabbii bira dhaabbatu warreen miila tokkoon islaamummaa bira dhaabbatee tokkoon masqala bira dhaabbatu warreen miila tokkoon nu bira dhaabbatee tokkoon waaqeffataa bira dhaabbatu warri rabbiin mudabdabiina bayna daalika ju'un خوني مقام إسلام ما هي متملي مذبذبين بين ذلك
waaqeffataan jedhamu waaqeffataanis ni beeka akka inni qulqullii waaqeffataan ta'in muslimnis ni beeka akka inni musliman ta'in eega akkas ta'eefu namoonni akkasit diin hin qabne maqaan deemu san intalti muslimaa isa heeromuun haraam calla isaa wajjin ciisuun haraam calla isa dhaaluun haraam calla inni si dhaaluun haraam calla qabrii muslimaa keessatti awwaalamuun wallaahi haraam calla wanni muslimaa fi ummata biraa amantii islaamaan qabne adda eegu maali salaata shanani duba tanaaf jecha islaamummaa keessatti wanni walirra jabeessu wanni gartee muslimni dhabaa jiru wanni itti dhalaan gartee dhabaa jiru wanni diqqaachaa jiru salaata shanani alhamdulillah warreen gartee diin kanaaf marxifatanii islaamummaa dhabamsiif rakkatan kana kiristaana miidhuuf akka hin rakkanne beeka waaqeeffataa miidhuuf akka hin rakkanne beeka ammas waan si ajaa'ibsiisu namni muslimate yoonii fi gartee inni akka isaan fedha wajjin hin taane kuni galte takkaawu inni araba takkaawu inni soomaalii takkaawu inni orgobba takkaawu inni wahuma takka itti baasan kana gaa kami ummanni kun munaafiqa keenya jechuudha waan nama ajaa'ibsiisurraa wallaahi guraa ege tigreen afaan oromoo qaceelloo barattee ana oromo yoo jee jalan deeman hortee eenyuuti eeysaa dhufe guraagee jalan deeman amaara jalan deeman silxee jalan deeman sigala afaanuma oromoo dubbannaan sigala keeysaa'u afaanuma haa caccabsu afaan gartee karaa gubbaa kuniif karaan gadii kun walin ta'u afaanuma gartee dubbannaan kun oromoo qulqulli maalire farshoo dhuga zinaa godha haraam hin beeku akka ummanni deem maaltu durare bilisummaa dura bilisummaa gaafa dhuftu san bar warra rabbiin hal ittakhadta inda arrahmaani ahadaa ju'uni bar akka umriin si dheerattee ati bilisummaa argachuuf teessu galmee rabbi galfatteeti rabbiin deebisaa sii godhee lallal waxayyi sii ergee jibriil hin jiru du'iinsa nabii keenyaa booda waraqaa sii dhufe rabbiirraa amata hangana bilisummaa arkatta hangas addunyaa irra jiraatta warri rabbiin juungu warra kanaati bar kaduu guyyaa boruu if hin beyin waan nama ajaa'ibsiisu gaafa gartee bilisummaa arganne salaanna warri juukun wallaahi zinaan dhiisan uqsimu billaahi alcaziim warreen akkanaa warri isaan kaddamaa ture akkanaa jee warra dhaaba keeysa galmeen nu bira jirti abaluu san dhalaa akkanaa wajjin jira dhaggeeffadhaa abaluun san malee nyaataa da biraan nyaatu dhalaan isaan lakkaawan kun cuftii uqsimu billaahi alcaziim dhalaa muslimaati dhalaa biraan amanan summinu nyaachifti namni isaan amanan dhalaa muslimaati sangaa arraan tana intala isii amanuuf nama biraarraa shaahin dhuyne hojjaan dhuyne isii malee tabiddeena isiin itti gootu malee nyaanne sun arra hijaaba si aduwwiin rabbii tortoraan afaan warra isa booda tahee islaamummaa irraa haasawa mee anan gaafatina galaasaa dilbootii fi yohannis lataa gaafadhaa jabuutii keeysatti yaa jara keenya mee gaafadhaa dhalaa abalu je tokko qofan keeysa isiniima abalu je lakkaawu an jabuutii toora amatan guunne keeysa buleetin deeme bara 1978 1990 achirraa bawkiyya mee odeeffadhaa seenaa intala oromoo jeeyna ummata kana kaddamtu nama faaxumaa galmoo jaan odeeffadhaa seenaa isiidha dhalaa biraa isiniin lakkaawan karaa saniin arkachuu dandeeysan jabuutii keeysa eeysa galuu ture yohannis lataafaan
galaa saanfan abalu jettu badhiisi yeruma motootii kanaan siima eenyu nyaata isaan godhaa eenyu isaan tajaajilaa gaafadha jara keenya warreen akkasitti isaan tajaajilaa ture sun ummanni kun arra bakka isaan jiranitti gariin addunyaa irraa hudeeme ummanni san ummata kana quban qabu guyyaa tokko intalti oromoo sun islaamummaallee taatu sabboonummaaf jecha nu tajaajiltee nu bira dhaabbatee kas nu taate jee namni khayriin isaan dubbatu hin jiru arra silaa warra akkasiiti addunyaa arra gartee biyya keeysaa baqaa bilisummaatiin saamanii ala baafatan ummata akkasiiti silaa hamanatti jaaran ummata akkasiiti rakkoo keeysaa baasan ummata akkasiiti bira dhaabbatan ummata akkasiiti ilmaan isaanii irraa guuranii barsiisuu qaban meega yaa warra hoggu takka ifin agarre wallaahi namaan jabuutii keeysa beeku carraaqqataa nama tokko bakaree kaja'aniin nama jabuutii keeysatti kondishiina namni shidanne oowwaaf jecha hin dandeenye joolleen poolitikaadhaa siyaasaa mana isaa kana dhufan haati manaa kanallee maqaa isin himuu achitti dhufaniiti gartee nyaatatti goote achirraa gaa bilisummaa tanarra eega gatta'aniituma haasawumaan adduun dhiitee alaabaa fannisan gabbuusanii biraa rafan kana abbaan mana alaatti dhufee yaa haadha mana kiyya joollee tan hogga isiin dhufte waa nyaata kenniifi akkana yeroon gubin ammallee kana dhufaan kondishiin biyya tana keessatti qaalii kana shiddee kanan tahinii jeen namni kun addunyaa roo jiraate gaafadha sanii deebisaa intalaa dhageeysanii warreen tokkummaa tanaan gartee hijibaatiin dagame san duuba intalti san bultii siidhaa maaliin if diide akkana ati yaanni kee ani ijoollee ta jara kana dhabuurra warra bilisummaadhaaf deemu kana dhabuurra si dhabuu naarra wayya jetteen wallaahi jara kana dhabuurra si dhabuu naarra wayya jetteen hayya namni kunii kee mana isaa cufate si galee eenyu kasaarere isii kasaare jarri sun eenyu kasaate obboleetii isaanii kasaaran jarri san eeysa jira bakka isaan jiran rabbi tokkichaa fi warra ala jiruuf beeka tanaaf yaa ilmaan islaamaa yaa shamarran yaa dhiira yaa dardar yaa manguddo yaa hayyooti bakka jirtanitti hanga dandeeysanitti gama keeysaniin tokkummaan hin tuqamin ummanni waaqeffataa kiristaanni oromoodhaa saba keenya jechuu hin didina lafa waliin qabna afaan waliin qabna amantii addaan qabna hin irraanfatina bakka jirtutti mirga kee barbaadi filmaata dhufu cufa keessatti ma afooshaa keessatti illee taane mirga kee barbaadi wanni gartee adi teeysee khalaas kanuma naa filamee keenyan kutta yeroon siidha namni arratti ifin arkin wallahi jiruusaa keessatti illee if arkuun jiraatu kanneen ammoo gartaa ummata waan keeysan beeneef bookkisan isi waan akkanaa wanni fardeeyfattaniif nu diiguudhaaf warri jettan ka maqaan kiristaanaa fi waaqeeffataa hin ja'amne ka muslimni immoo isaaniin dagamu kuni rabbii yoo toltuutti beekes nu haa qaceelchu yoo ummata muslimaa miidhuu basaasa isaaniif tahee kanu yaadute rabbiin kararra haamaysu arras borus wanni rabbi kadhannu tan hanga dandeenyutti harka walin maranna mirga keenya barbaaduuf wajjin dhaabbanna islaamummaa teenya hanga dur jabeeffanna gaara keeysaami bakka feetetti illee ibaadaa teenya soomana keenya dhiisuu dhabuudha bakkaan deemutti gartee ani intalti muslimaatis eenyummaa isii beekuudha gaafa isiin if qaaleeysite gaafa isiin gartee fuula siirraa cufatte kabajaa horte gaafa inni harkatti laatee akkanatti harka siidhaa duraa maratte inni xiqqaate islaamummaa isiin mul'ifte duuba bakki isiin itti gartee nama taatu bakka tana si gala akkuma gartee gaafa duraa amman dura isin himeetiin ture ummu suleymiin haati anas ibnu maalik radiyallahu anha abu xalhaan gaafa isii fuudhu jetteen guyyaa sadii booda gaafa gartee namtichi kun dhugumaan na fuudhuu deemaa beeyte isin intala muslimaati abu xalhaa jetteen yeey
ati dhugumaan na fuudhuu feeta wanni nin guyyaa sadii si deddeebuuf maaliree kun arraan torbaan sadiin jira eega dhugaan na fuudhuu feete arrarraa hin dhugaa si dubbadhaa dhagee jetteen hayyee jeen aboo ati jetteen bar nama ummanni habashaa muka qoree magaalaa dheeyxanii irraa bitattanii rabbi jettanii dhadhaa dibdanii mana kaayyattanii hogga ol seentan dhungattanii hogga deemtanii dhungattanii gaggodhattanii fi biraa deemtanii jetteen isin rabbiin keeysan muka habashaan isinii qoru jetteen saboo maal mu godhatte eeysatti kana jettiin madiinaa ganda nabii keeysatti bar alayhi salaatu wassalaam ani jetteen intala muslimaa jetteen laal تفاطر السماوات والأرض خجرين نساء عرشي قبة قال كني قيان هركساجر خجروا في دوتي هركساجر أنما إست أمنوا يتين أتنا مسي أمنهم بيت مخمخنا في ربي فتيسة أكمت أنا ربي تكتشت أمنوا سن وري مخت أمنوا نفودا ميدي ميترفي لالي يتين كيفت ati samboonummaa dhaan dagamte waaqeffataaf qoma dhawattu ta kiristaanaaf qoma dhawattu ani seerumuun narratti halaali moo haraami baradhume wallaahi zinaa godhaa jirta wallaahi zinaa godhaa jirta wallaahi zinaa godhaa jirta jaalattuu jibbitu dhiirti kasi fuutuu dhalaan fuutu dhageeffadhu amma gurbaan abu xalhaan radiyallahu anhu yeroo san keessatti waaqeffata sammuusaa dalaga mana dhaqeetti rabbii isaa hagartee tiiticha firraa kaasuu hin dandeenye taa'ee eegaa bar tiiticha anamma tiitichi yoon irra qubate akkanaan firraa ja'a atilleen akkasuma taa'eetuma eega tiiticha hogguu takka ijarra dhaqa hogguu takka funyaan irra ba'a hogguu takka afaan irra ba'a mukuma kana laalee ol fudhatee lafa cabse duuba sanamni gartee tiiticha isarra jiru isarra deemu firraan dhorkine yaa jara keenya dhagaami waan akkatti aqilli gorfamu maal naa godhaa dubbiin ummu suleyminaan jette dhuga arraan hojiirra oolche jee kutee bar dhaggeeffadhu mu'mintittiin akkatti amansiifte waaqeeffata ummu suleym yoo ooy yaa boo qaraatiin takkaan arqara'in naa kennaa ergi naa gartee barsiifte waanin takkaan barin na barsiifte sammuutiyya gartee tatakkaanaan dalagin akka dalaydu na goote dubbiin ati gartee jette hiriiba na dhorkiteetiin hojiirra oolchee arke ani gartee si fuudhuuf wahuma ati barbaadde bitanarraa feete cufaa hunarraa arkadhu wanni ati na feetu islaamumma seenuu jeen أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جي. الله أكبر يا أبو طلحة أمنته خلاص أكير شريعة إسلامات إسلام هريدة قال خدني قال شني بترباس تكت هاجي أنك أبو جتناني مهرين تيا إسلام وخيت جتن فرد دلا مسلمة أكس قولي كريستان أكس قولي واقفتا أكس قولي يهودا أدين تل مسلمات أكس فوته مهري سيدا هي المرأة الوحيدة التي إسلام هو المهر الله أكبر دلان قرتي صحابيات خيسة مهرين سيدا إسلام أمة هي الوحيدة خب عسيتي دلان كستوقب سيقلا نما إسلاما تنك ومد أودته yoo jala ciifte wallahi zina godha jirta wallahi zina godha jirta if dhaqqabi odoo lubbuun si gara lubbuun sirraan baane rabbi kara rabbii keetii deebi si gala yoo namtichi kuni tawbatee karaa rabbii deebi'e ni kaan kee akkatti ilaalamu qaba yoo atummaanuu ifiif hogga duraa akkuma san taates ni kaan keessan akkatti ilaalamu qaba سوري قرتي كست حالة سنقبو علماء إدهاتي أنا مسلمات كافرين فودي أنا قرتي مسلمات انت لكافرة واقفتو فودي أرى قرتي إسلام متنا سنتي مالين قدوك أبا علماء غافردا ورى قرتي إسلام ما في نعمة بيخ رب النها قدو ورى إسلام ما ساتي متى والقبة رب النها قدو ورى إسلام ما سارد دو رب النها قدو
warra islaamummaa fi wareegu rabbiin nu haa godhu warra gartee ergamaa rabbii ka islaamummaa tanaan dhufe nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam isaaf if wareegu if kennu ka fidaa godhu lubbuu isaa rabbiin nu haa godhu fakkii darisii tanaati islaamummaan mee bu'aa akkam qabdi irratti min maxaasin islaam waan babbareedduun islaamummaan qabdu tanamarraa dhokatte akka wal barsiifnuuf insha Allah asumaan itti fufna hamma walitti deebinu bakkuma jirtan cufattu rabbi wajjin jiraadha rabbiin nu wajjin haa jiraatu وحتى نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح بالله